Ngenzeka ukuthi ngithemba ukuthi naphila kuzo zonke indawo la kuzofika khona le video igama ngumsizi aka inkosi yo-admin. Uma uqala ngale channel qinisekisa ukugcina subscribe uzokwazi zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Ngenzeka ukuthi nginethulela ke lapha ke i-top 11 ke ngokwamavoti ukuthi ke umculi kaMaskandi uthole ke amavoti amangako. Ngenzeka ukuthi ugatsheni ke thola amavoti ke angu-11 lapha ke uyikhuphuka nezakho. Insizwa ugatsheni le ophongolo kanti ke uduma kahle uthole ke amavoti angu-18 wenganza kwethu. Hayi-ke besikhala impela lapha kuyikhuphuka nezakho maskandi festival. Uphuthele ke wena kade ungekho masiqhubekela phambili laphana ke DSD uqowe insizwa ukukhangelani ithole ke amavoti ke angu-37 wenganza wethu. Hayi-ke besikhala impela ke lapha DSD ke sizwa ke yakamhlongo phansi le enkandla wenganza wethu. Masiqhubekela phambili ke umculi kaMaskandi othole ke amavoti angu-71 inkosi yamagcokama ke wenganza wethu ke yahlomula amavoti ke angu-71. Awubesikhala impela ke lapha kuyikhuphuka nezakho wenganza wethu. Masiqhubekela phambili siya lapha ke kumculi ke lapha noma ke ezechalaha zithe ke zashake amavoti ke angu-90 ke lapha ke kuyikhuphuka nezakho wenganza wethu. Cha bengingadlala wena kade ungekho uthe ke waphuthela ke ubumnandi ngoba ke bekushubeke ngendlela ke eyisimanga. Masiqhubekela phambili siya lapha ke insizweni ubahuphe umculi kaMaskandi ithe ke yashaka amavoti lensizwa angu-102 wenganza wethu. Sekushiyana kancane laphana ke nezicalaha wenganza wethu. Ubheke shayeke amavoti ke angu-102. Kanti ke masiqhubekela phambili siya lapha ke kwinsizwa ke lapha ngumculi kaMaskandi ithwasa lekhansela ithela shaka amavoti awu-183 wenganza wethu. Insizwa ke ithwasa lekhansela nobahuphe bathe ke benza izinto kade ngayilindele ke mina njengenkosi yo-admin bheka nje 183 kwamavoti ke lapha kuyithwasa ke lekhansela. Kanti ke masiqhubekela phambili siya ke lapha insizweni ke amavikela mbuso zitheke zasha amavoti lapha angu-230 wenganza wethu. Ezinye izinto futhi engitheke ngayiqaphela kakhulu ngakhulunywa ke ngamavikela mbuso batheke baphuma ke ngobuningi abalandeli bayo ke lensizwa ngubhotso wenganza wethu. Masiqhubela phambili lapha ke siya ke kumageza amahle itholele ndidana ke eholwa ke itholele ndidana zitheke zashaka amavoti wenganza wethu angu-300. Cabanga nje 300 amageza amahle ke abuyile ngempela wenganza wethu. Kanti-ke masiqhubela phambili siya umculi kaMaskandi lapha igcomelisha insizwa ke idabuka phansi le emdletsheni ke wenganza wethu kwelengeza itheke yasha amavoti angu-3 noma ke angu-521 wenganza wethu 521 wamavoti. Kanti masiqhubela phambili sensizweni lapha umculi kaMaskandi ukhuzana umfuka mpungose itheke yasha amavoti angu-988 wenganza wethu. Yonke imiphumela le yekhuphuka nezakho Maskandi ke festival wenganza wethu esithunyelelwe yona ke nathi ke noma ke ngithunyelelwa mina ke ngiyinkosi yo-admin bonke bephelele sengiphuma kanje ufisa ukuthi ngizovo lakho nambona ukuthi ngicabangani ke ngale miphumela mina ke sengiphuma kanje.